Poslednjih godina se vrši pritisak na Rusiju sa učlanjivanjem u NATO nekoliko novih zemalja, koji nastavljaju da se šire ka istoku do granica Ruske federacije. Prema Charlesu Kupčanu, Zapad je pogrešio kada nije poslušao Moskvu, koja je protestvovala zbog povećanja broja članica NATO-a, piše The National Interest. Zapad je napravio grešku što je nastavio da ignoriše pregovore Rusije na tekuće širenje NATO-a, primetio je autor američkog izdanja. Ekspert je podsjetio da je NATO 2008. godine ignorisao mišljenje Rusije i obećao da će Gruziji i Ukrajini obezbediti članstvo u alijansi. Nakon toga, gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili je pokrenuo vojnu operaciju u Južnoj Osetiji, a ove akcije su primorale Rusku federaciju da interveniše. Moskva je odmah reagovala preduzimanjem kontrole nad regionom koji je napao Tbilisi. Sakašvili je mislio da će mu Zapad pokriti leđa, ali je pogrešio i otišao predaleko, rekao je analitičar. Na sličan način kao u Gruziji, radilo se i u Ukrajini, koju poslednjih godina Zapad gura da uđe u alijansu. Konkretno 2019. godine, ukrajinske vlasti su u ustav zemlje upisale svoje težnje ka NATO-u, potez koji je izazvao ozbiljnu zabrinutost u Rusiji. Autor The National Interesta smatra da su akcije Kijeva bile prenagljene. Ukrajinska strana nije morala da iritira Moskvu svojim planovima, već da zadrži neutralni status koji je zemlja osvojila nakon izlaska iz Sovjetskog saveza. Kao rezultat, sve je to dovelo do ukrajinske krize, koja je poslednjih 6 meseci u epicentru pažnje svetske zajednice. U tom kontekstu, NATO nastoji da izbegne direktnu vojnu konfrontaciju sa Rusijom, istovremeno uvodeći sankcije i dostavljajući Kijevu oružje. Analitičar smatra da je sadašnji odnos Zapada prema Ukrajini veoma razotkrivajući, jer javno SAD i njeni saveznici nagoveštavaju želju da ona postane članica NATO-a, a zapravo pokazuju malo želje da preuzmu zaista velike rizike za nju. U suštini, SAD i njihovi saveznici, čak i uvođenjem oštrih sankcija Rusiji i slanjem oružja Ukrajini, pokazali su da ne smatraju njenu zaštitu od vitalnog interesa, rekao je Charles Kupčan.